Elemez anın aylanasına dağı çaçıraydı. لكن الولاء والمودة لا تكون إلا للمؤمنين. Çındığında biz жақшы көрүшүбүз, бири-бирибизден жақшы мамиле болушубуз бул чындыгы мусулмандын sıfatı. ومن تولى قوما فهو منهم ويحشر يوم القيامة معهم. Kim kayсы коомду жақшы көргөн болсо, ал ошолорду менен болот, кыяматта ошолор менен тирилет. وقد بين الله لنا ذلك في القرآن. Бул нерсени Алла Таала бизге Куранда өзү баяндап берген. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Ошондон Куранда айткан: "О ыймандуулар, силер мусулман эместерди, жөөттөрдү, христиандарды жакшы көрбөгүлө, аларды аулия кылбагыла өзүңөргө." ومهما جاورونا أو صالحونا فلهم حق الجوار وحق الصلح. Канчалык мамиле кылсак дагы алар менен келишим болсо, келишимдегидей гана мамиле кылалы. ولكن الولاء إنما هو لله ورسوله والمؤمنين. Бирок чыныгы жардам, чыныгы якын, ишеним бул бир гана Алладан болот. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Ким ошолорду бийик карманып алган болсо, ошолорду ээрчип алган болсо, демек ал алардан болот." ثم قال جل جلاله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Чыныгы силердин валийиңер, чыныгы кожоюңар Алла Таала жана Алла Таала динди түшүргөн момун мусулмандар, алар намаз окуйт, зекет берет. Мына ушулар силер биримдикте болушуңар керек." ثم ذكر أن أهل هذا الولاء إذا صدقوا فيه فهم حزب الله تعالى فقال جل جلاله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ким мына ушул Алла Тааланын жолунда Алланы бекем кармап, пайгамбарын, момундардын жолун бекем кармаган болсо, чыныгы булар Алланын чыныгы пенделери, алар чындыгында ийгиликке жетет. فيجب على كل واحد منا أن يعلم ولاء المؤمنين ويحذر من بغض أحد منهم. Ошондон дайыма биз момун мусулмандар ойлонушубуз керек, бири-бирибизди эч качан жаман көрбөшүбүз керек. أو التحامل عليه أو إيذائه Бири-бирибизге зыян бербешибиз керек. أو خيانته Мусулман бири-бирине кыянаттык кылбаш керек, أو خديعته же алдабаш керек, أو أخذ حقه. же мусулмандын акысына кирбеш керек. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Момун мусулмандар бардыгы бири-бири менен бир тууган. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. Пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Мусулман мусулмандын бир тууганы. Мусулман мусулманды уят кылбайт, мусулман мусулманга зулумдук кылбайт, мусулман мусулманга кыянаттык кылбайт." وهذا ميزان صحيح تعلم به صحة إيمانك وقوته أن توالي المؤمنين وتحسن إليهم ولا يكون في قلبك غش على أحد منهم. Мына ушул пайгамбарыбыздын сөзү сиздин ыйманыңыздын канчалык чыныгы экендигин далилдейт. Мына ушул пайгамбардын хадисинин негизинде биздин башка момун мусулмандар менен мамилебиз болуш керек. وبذلك جاءنا الحديث أن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Ошондон пайгамбарыбыздын башка хадисинде келген чыныгы момун мусулман деп кимди айтабыз дегенде, башкалар бул адамдын колунан зыян көрбөгөн, тилинен зыян көрбөгөн, өзүнүн малын жана жанын дайыма тынч деп билген адам болсо чыныгы момун мусулман экен. ولما سئل نبينا هل يكذب المؤمن قال لا وتلا قول الله تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Пайгамбарыбыздан сурашыптыр: "Момун мусулман адам, чыныгы момун мусулман калп айтабы, жалган айтабы?" дегенде пайгамбарыбыз "Жок, калп айтпайт" деп Алла Тааланын ушул сөзүн окуду. Чындыгында калпты, жок нерсени бул Аллага ишенбегендер гана чыгарат дейт. وقد عاهد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه وبايعه على النصح لكل مسلم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн сахабаларынан сөз алган: "Силер ар бир момун мусулманга насаат айткыла" деп. فيجب أن يعيش المؤمنون متحابين متعاونين على تنفيذ أمر الله. Ошондон бардык момун мусулмандар жашоосунда бири-бирин жакшы көрүп, бири-бирине жардам берип жашаш керек. وعلى اتباع نبيه سيدنا محمد بن عبد الله. Ушул иштеринин баары пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн негизинде болуш керек. فقد قال ربنا وحلف بربوبيته وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
Мына ушул Алла Тааланын Куранында айтат, Алла Таала өзү касам ичип айтып атат, пайгамбарыбызга айтып атат, баягы талашкандардын ортосунда сен гана өкүм жакшы туура чечим чыгара аласың деп. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Мына ошол пайгамбардын талашкандардын ортосунда чечим кылгандарын алар дагы жактырышат дейт. فانظر منزلة المؤمنين في قلوبك ومعاملتك معهم لتعرف أين وصلت إلى تعظيم الله وصحة الإيمان به. Демек, сиздин жүрөгүңүздө момун мусулман канчалык орунду ээледи, канчалык барктуу, мына ошого карап ыйманыңызга мамиле кыла бериңиз. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: لأن تمشي أو في حاجة المؤمن حتى تقضيها له خير من اعتكافك في مسجدي هذا 10 سنين. Пайгамбарыбыз Абу Хурайрага айткан экен, бир момун мусулмандын бир муктаждыгын, кыйынчылыгын кетирүү үчүн ошол менен чуркап жардам берген болсоң, пайгамбар айтыр, мына ушул мечитте бир ай этикаф кылгандан дагы жакшы дептир. وإذا كان الحق تبارك وتعالى غفر لعاص من عصاة بني إسرائيل لأنه رحم كلبا وسقاه فكيف بمن خدم المؤمن بالله. Пайгамбарыбыз Аллах субханала таала мурдагы коомдордогу бир адамдардын бир итке суу берип, бир жаныбарга жардам бергендиги үчүн күнөөсүн кечирген болсо, анда пайгамбарыбыздын үммөтү болгон чыныгы ыймандууларды кантип кечирбей коет эле? فكيف بمن خدم وليا من أولياء الله. Кантип ислам диниге кызмат кылып, алымдарга кызмат кылгандарды кечирбей коет эле? ثم ذكر الوصف الثاني فقال يأمرون بالمعروف. Кийин ошол аятта, карекөз окуган аяттагы экинчи момун мусулмандын жакшы сыпаты, алар жакшылыкка чакырат. والمعروف كل ما أحبه الله تعالى ورضيه. Жакшылык бул маруф деген бардык Алла Таала жакшы көрүп, разы болгон нерсе. فمنه ما هو مفروض وواجب. Мына ошол маруф жакшы нерсенин ичинден анын парздары бар, важиптары бар. ومنه ما هو مسنون ومندوب. Кээ бирлери сүннөт болот, мубах болот, мандуп болот. فالأمر بالمعروف بالواجب واجب والأمر بالمسنون مسنون. Чындыгында милдеттүү нерсеге чакыруу милдеттүү болот. Демек, амыр маруф жакшылыкка чакыруу милдеттүү экен, ал эми сүннөттөгү нерсени аткарган бул сүннөт болот. وبالأمر بالمعروف يقوى المعروف وينتشر بيننا. Жакшылыкка чакыруу менен арабызда жакшылык көбөйөт дагы жакшылык тарайт. وذكر الوصف الثالث فقال وينهون عن المنكر. Ал эми момун мусулмандын үчүнчү сыпаты, негизги сыпаты жамандыктан кайтаруу. والمنكر كل ما كرهه الله تعالى وأبغضه. Жанагы мункар, жамандык деген бардык Алла Таала жакшы көрбөгөн, жаман көргөн нерселер. من الأقوال والأفعال والصفات والمعاملات. Ал жаман көргөн нерсе сөз болсун, кыймыл аракет болсун, пейил болсун, мамиле болсун, айырмасы жок, баары жаман деп эсептелет. وأشدها الكبائر وما أجمع على تحريمه. Эң ушулардын жаман мункарлардын ичинен эң катуу арамы ثم ما اختلف في حله وحرمته بين مجتهد الأمة من أهل السنة. Демек, жанакы ошол жамандыктан кайтаруу негизги момун мусулмандын милдети болот экен. Андан кийинки биз сактана турган нерселер адамдардын ортосундагы талаш тартыштар. وبالتناهي عن المنكر يرتفع المنكر ويبعد من حياتنا وواقعنا. Ошондон жанагы жаман ишти эле кылган эмес болсок, бардык жаман иштер, бузук иштер жашообуздан жоголуп кетет. بل وبسبب التناهي عن المنكر يدفع الله البلاء عن الذين يتناهون عن المنكر. Демек, биз жамандыктан сактанган сайын жамандыктан алыс болобуз, айланабыздан дагы жамандыктар жок болот. ويروى أن الله تبارك وتعالى لما أمر بعذاب قرية في بني إسرائيل كانوا أهل معاصي قال الملك يا ربي فيهم فلان رجل صالح. قال فقال الله به فابدأ في العذاب. قال لما يا ربي؟ قال رآني أعصى فلم يتغير وجهه في قط ولم يغضب من أجلي قط. Kur'anda kelет, мурдагы Бани Исраил коомундагы бир айылды Алла Таала азаптагыла дегенде, периштелер айткан экен, кантип азаптайбыз, анын ичинде бир аябай таква жакшы адам бар дегенде, Алла Таала айткан экен, азапты ошондон баштагыла деген экен.
Эмне үчүн дегенде ушундай мункар, жаман, бузук иштер болуп атса, анын бир түсү дагы өзгөрүп койгондой жок. Ага ойлонуп да койгон жок. Ошондон азапты ошондон баштагыла деген экен. ويتأكد النهي عن المنكر إن كان الذي فعل المنكر لك عليه ولاية من ابن أو بنت أو زوجة. Ошол эле учурда биз дагы көңүл бурушубуз керек. Биздин кол астыбыздагы аялыбыз, бала чакабыз бар, ошолорго биз жоопкербиз. Ошолордон бир мункар иш болуп калбасын. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ошондон Алла Таала Куранда айткан: "О ыймандуулар, өзүңөрдү нафсыңарды, үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла, анткени тозоктун отуну бул таштар менен адамдар болот." ولا تكونوا وقايتهم من النار إلا بتعليمهم ما فرض الله عليهم ونهيهم عن المنكر وتربيتهم. Демек биз балдарыбызды тарбия бергенде мункардан, жаман иштен кантип кайтарабыз дегенде, аларга жакшы исламий тарбия берүү менен, аларга жакшылыкты үйрөтүү менен, жамандыктан тосуу менен болот. وفي الحديث تعلق بالإنسان أناس هؤلاء أهلي وأولادي وأنا أطعمتهم وسقيتهم. Буларды бактым, кийиндирдим, ичирдим. فيقولون يا ربنا صدق في هذا. يا أيها الذين آمنوا